loves TV. Rwanda is watching. Twongeye kubasuhuza tubaha ikaze muri Clouds Tonight no mwanya amakuru mu Kinyarwanda yo kuri uyu wa kane tariki 14 Mutarama 2016. Amakuru yacu hagiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Minisiteri y'Uburezi yatangaje amanota y'abakoze ibizamini bisoza icyiciro cy'amashuri abanza ndetse n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2015. Umubare munini w'abatsinze ukaba ari uw'abakobwa. Muri Kameruni umwiyahuzi bikekwa ko ari uwo mu mutwe wa Boko Haram yinjiye mu musigiti yiturikiza igisasu ahitana abantu 12 ndetse abandi benshi barakomereka. Muri Indonesia abantu bagera kuri 6 baguye mu mirwano yabereye mu mujyi wa Jakarta hanakomerekeramo abandi benshi. Musozo w'aya makuru kandi turaza kubageza amateka n'ibigwi by'umusore Cristiano Ronaldo uherutse kuza ku mwanya wa kabiri mu bahataniraga umupira wa zahabu cyangwa se Ballon d'Or. Amakuru arambuye ni mukanya. Kuri uyu wa kane Minisiteri y'Uburezi yatangaje amanota y'abanyeshuri bakoze ibizamini bisoza icyiciro cy'amashuri abanza n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2015 aho umubare w'abatsinze wazamutse mu byiciro byose nubwo ibizamini bititabiriwe 100%. Mu gihe mu myaka yashize wasanga umubare w'abakobwa batsinze uri hasi cyane. Olivier Rwamukwaya umunyamabanga uhoraho ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye muri Minisiteri y'Uburezi aravuga ko umubare w'abakobwa batsinze mu mwaka w'amashuri wa 2015 wazamutse dore ko bari ku kigero cya 54.6% mu cyiciro cy'amashuri abanza na 41.8% mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Muri abo rero batsinze neza muri abo 36,000 n'abarindwi 74,357 ni ukuvuga 54 n'ibice 67% ni abakobwa. Byumvikane ko abakobwa batsinze ari benshi kurusha abahungu. Nubwo ubwiyongere bw'abatsinda muri kigereranyo bakwita cy'indashyikirwa utari hejuru cyane, ariko nibura twishimira ko habayeho kwiyongera ko ni byiza ko abantu batsinda ariko bakanatsinda neza kurushaho. Abatsinze neza rero nabo ugiye kureba ukurikije abahungu abakobwa usanga muri bo muri biriya 6,482 batsinze neza cyane 41.8% ni abakobwa, mu gihe abahungu muri bo ari 58 n'ibice hafi 2%. Olivier Rwamukwaya akomeza ashimira inzego zose zagize uruhare mu ikorwa ry'ibizamini bya leta, ariko by'umwihariko yashimiye abarezi n'ababyeyi bafashije aba banyeshuri gutsinda neza. Mu mikino umutoza ariko buriya umukinnyi yego nabagira uruhare rwe, ariko umutoza cyane ko aba yayoboye cyangwa yagiriye inama umukinnyi nabyo bigira uruhare runini mu byo umukinnyi agera. Rero turashimira cyane abarezi bakoze mu buryo bwose bushoboka bakitanga kugira ngo tugere kuri uyu musaruro twishimiye uyu munsi. Turashimira kandi n'ababyeyi kuko iyo hatabaho ubufatanye bw'abarimu n'ababyeyi nanone umwana ashobora kubona umwarimu mwiza n'ubuyobozi bw'ishuri bwiza, ariko hatabaho kunganirwa n'ababyeyi bamufasha kubona ibikoresho, bamufasha kubona tumabaho neza amafunguro, bamufasha kugira imyitwarire myiza, ntabwo ibi nabyo abanyeshuri bari kubigira. Turashimira rero inzego zose itangazamakuru uburyo duherekeza cyane mu kazi mu by'ukuri katoroshye dushinzwe kureberera no gukurikirana uburezi
igihugu cyacu. Nubwo imibare igaragaza ko abanyeshuri bakoze neza, umunyabanga uhoraho ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye muri Minisiteri y'Uburezi yakomeje avuga ko hagiye hagaragara uburiganya ubwo ibizamini bya leta byakorwaga bitewe n'abari bahagarariye ibizamini ku masite atandukanye. Ubu ngubu rero nubwo byiyongereye ariko bigaragara ko atari bya bindi by'uko abantu baba bafite ibisubizo barimo kurebaho cyangwa se barimo guhererekanya, ahubwo ibyinshi byagaragaye ari abahagarariye ibizamini bashaka gufasha abari kubikora kandi bitaba byemewe. Navuga ko urebye aricyo cyatumye bizamuka. Aha rero bikaba bisaba ko turushaho gushyira imbaraga mu mabwiriza ndetse no mu bihano bigenerwa umuntu ushaka gufasha mu buryo ubwo aribwo bwose umukandida mu kizamini kuba yabona amanota mu buryo bw'uburiganya. Imibare itangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB igaragaza ko abanyeshuri bose bakoze ibizamini bisoza icyiciro cy'amashuri abanza basaga 160 bakaba baratsinze ku kigero cya 84.8% bavuye kuri 84.5%. Abatsindiye ku inota ryo hejuru bari ku kigero cya 4% mu gihe mu mwaka wa 2014 bari ku kigero cya 3.5%, naho abanyeshuri bakoze ibizamini bisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye basaga 84,887 2% akaba ari bo babashije kubitsinda, mu gihe mu mwaka wa 2014 bari batsinze ku kigero cya 86.5%. Muri Kameruni umwiyahuzi bikekwa ko ro mu mutwe wa Boko Haram yinjiye mu musigiti turikiriza igisasu ahitana abantu 12 ndetse abandi barakomereka. Ibi byabaye kuri wa gatatu tariki 13 Mutarama mu majyaruguru ya Kameruni ku musigiti urahitwa Kuyape. Umwe mu bayobozi bo muri ako gace yabwiye itangazamakuru ko uyu mwiyahuzi yinjiye mu musigiti akiturikiriza igisasu we n'abandi bantu 12 bakasiga ubuzima. Kugeza ubu nta muntu urigamba iki gitero, ariko birakeka ko arabo mu mutwe wa Boko Haram nyuma y'uko ingabo za Kameruni zihashyije uyu mutwe mu duce wari waratangiye gukwirakwiramo. Umutwe wa Boko Haram uvuga ko wihaye intego y'uko mu myaka 6 uzaba wahinduye agace k'amajyaruguru ya Nigeria leta igendera ku mahame y'idini ya Islamu. Ibihugu bituranye na Nigeria birimo Chad, Niger na Nigeria, Kameruni na Benin byahurije imbaraga hamwe mu rwego rwo guhashya umutwe wa Boko Haram ukomeje kubigabamo amashami. Abantu bagera kuri 6 nibo baguye mu mirwano yabereye mu mujyi wa Jakarta muri Indonesia hagati ya polisi n'abantu bari bitwaje intwaro. Iyi mirwano yabaye kuri uyu wa kane yaje kurikira ibisasu 6 byatewe mu mujyi rwagati n'abantu bitwaje intwaro, maze abapolisi bagatangira kurasana nabo. Polisi yatangaje ko umwiyahuzi umwe ari we wateje iturika afatanyije n'abandi bagera kuri 14 bari bitwaje intwaro. Umuvugizi wa polisi Anthony Charian yavuze ko bishe 4 muri abo barwanyi ndetse asaba abaturage kutegera ahari hari kubera imirwano kuko hashobora guterwa ibindi bisasu. Biravugwa ko ibyo bitero byari bigamije kwibasira inyubako y'umuryango w'abibumbye, amazu y'ubucuruzi ndetse n'amahoteli y'inyenyeri 5 akunze gucumbikwamo n'abanyamahanga. Perezida wa Indonesia Joko Widodo yavuze ko ibi bitero ari igikorwa cy'iterabwoba ndetse yemeza ko bidakwiye gutera ubwoba bene gihugu be. Ibi bitero bibaye nyuma y'ibyumweru by'umutekano ukajijwe mu mujyi wa Jakarta nyuma y'uko ishami rya polisi rishinzwe kurwanya iterabwoba ritangarije ko ryaburijemo umugambi w'ibitero by'ubwiyahuzi byari kuba mu mpera z'umwaka. Icyo gihe abagabo 2 barimo ukomoka mu Bushinwa batawe muri yombi bakekwaho uruhare mu itegurwa ry'uwo mugambi. Uretse ibitero byabaye muri 2009 bigahitana abagera kuri 7, abahezanguni b'abayisilamu ntibaherukaga kugaba ibitero byibasira abanyamahanga, ahubwo bari basigaye bibasira polisi kuko bayifata nk'umwanzi wa mbere w'abayisilamu. Aveiro dos Santos uzwi nka Cristiano Ronaldo cyangwa se CR7 yavutse tariki ya 5 Gashyantare mu mwaka wa 1985 avukira hitwa Madeira ni mu gihugu cya Portugal. Yavutse mu muryango ukennye wa Maria Dolores dos Santos ndetse na José Diniz Aveiro. Bivugwa ko iri zina Ronaldo ryaturutse ku buryo se wa Cristiano yakundaga wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ronald Reagan, bityo agahitamo kumwitira umuhungu we.
bitewe n'ubukene bukabije bwari bwugarije umuryango wa Cristiano Ronaldo. Byatumaga we bashiki be na nyina barara mu cyumba kimwe. Aho yigaga mu ishuri ribanza yari umwana nk'abandi Cristiano, gusa aza kwirukanwa nyuma yo gutera umwarimu intebe. Icyo gihe yari afite imyaka 14. Yemeranyijwe na nyina ko agiye kwibanda ku mupira w'amaguru, iby'ishuri akabivamo burundu. Cristiano Ronaldo ni umuhererezi mu muryango wabo, aho afite mukuru we ndetse n'abashiki be babiri. Cristiano Ronaldo yatangiye umupira mu ikipe yitwa Andorina afite imyaka 12 ubwo yakinaga mu ikipe yo muri aka gace avukamo yitwa Nacional. Impano ye muri ruhago ntiyatinze kwigaragaza, dore ko yahise anatorwa kuba umwe mu bakinnyi b'abahanga muri aka gace. Ibi bikaba byaratumye izindi kipe muri iki gihugu zitangira kumwifuza. Ronaldo ndetse na se bakundaga ikipe ya Benfica, mu gihe nyina yakundaga ikipe ya Sporting, zombi zo mu mujyi wa Lisbon muri Portugal. Iyi akaba ari nayo yaje gukinira. Afite imyaka 16, umutoza Gerard Houllier watozaga ikipe ya Liverpool yaje kubona ko afite ubuhanga n'impano bidasanzwe mu mupira w'amaguru, ariko banga kumusinyisha kuko ngo yari akiri umwana muto cyane. Ku itariki ya 12 Kanama 2003 yaguzwe n'ikipe ya Manchester United kuri miliyoni 18 z'amayero. Ayigezemo ayisaba kwambara nomero 28 yambaraga muri Sporting, ariko Sir Alex Ferguson wari umutoza wa Manchester United aramwangira, ahubwo amuha nimero 7 yambaye n'abakinnyi bagiye bakora amateka mu ikipe ya Man U nka Bobby Charlton, George Best na Eric Cantona ndetse na David Beckham. Ronaldo yakomeje kwigaragaza nubwo yari akiri muto, ariko bose bakamubonamo umukinnyi mwiza uzatuma ikipe igera kure. Buri gihe mu kibuga babaga bizeye ko ashobora gutungurana akabona igitego. Kuva mu mwaka wa 2009 ubwo yavaga mu ikipe ya Manchester United yerekeza mu ikipe ya Real Madrid, yaciye agahigo ko umukinnyi wa mbere uhenze ku isi, aho yaguzwe akayabo ka miliyoni 80 z'amapaundi. Cristiano Ronaldo yafashije byinshi ikipe ye y'igihugu, haba mu bikombe by'amakipe yo mu mugabane w'Uburayi. Ikipe y'igihugu ya Portugal yayifashe gutsinda Ubugereki muri 2004, anayifasha kugera ku mukino wa nyuma. Ikipe yanayifashije kugera muri kimwe cya kabiri muri 2008, anayiyoboye nka kapiteni no muri 2012, aho yarangije ari wo mukinnyi utsinze ibitego byinshi mu irushanwa. Aya ni amateka magufi ya Cristiano Ronaldo, ubutaha tukazabagezaho ubuzima bwe bwite. Ku musozo w'aya makuru reka tubagezeho iteganyagihe ry'ejo kuwa gatanu tariki 15 Mutarama 2016. Ku cyifuzo, igitekerezo cyangwa inyunganizi waba ufite, twandikire kuri news@crowstv.rw cyangwa duhamagare kuri 0789 485 190 dusangize igitekerezo cyawe. Mu izina rya ekipe yose yamfashe kugira ngo aya makuru abashe kubageraho, reka tubifurize gukomeza kugubwa neza n'ibiganiro Crows TV yabateguriye. Clouds TV. Rwanda is watching.